Josephine Gethaiga ni mwendia wa nduka mwena wa Samburu na niatariirie gikeno giake thutha wa gukinya kwa mutu wa thogora wa thi mwena ucio. Kuriugite riu ni mekuhota guthia mutu na kuenderia andu na thogora wa shiringi 40 o kilo. Tumepata unga ya serikali na hii unga tunauza namba 2. Ona kuri oguo onjoria angi ni makenereire faida iria maragaya kumana na thoko ya mutu uyu gukorwo yongererekete. Kutokea juzi unga iteremshe bei ya chini, makastoma wamekuwa wengi zaidi. Eunice Lamakat ni murutwo na niacokeirie thirikari ngatho akiuga riu ni ekuhota gucokereria mathomo-ini make thutha wa gukorwo amatiganiirie gwa kahinda kumana na ng'aragu nene iria irakitie mwaki mwena ucio. Tunanunua sai unga kwa wingi. Hapo awali tulikuwa tunanunua unga kilo moja. Haifiki tukule jioni na asubuhi. Tunashukuru sana. Tunasema mtushukishie tena bei ya vitu zingine. Ni mwihoko wa ikaria kaunti ino ya Samburu ati thirikari ni guthie na mbere na kumatwarira mutu ucio wa raithi niguo gutigirira matinatorio ni ng'aragu. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wangeci wa Jane.